Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kusupheleni kwezinsuku zami. Khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kusupheleni kwezinsuku zakho. Ngaphuthi ukumkhonza uJehova uThixo wakho ngale mina kuvuse ngayo ebuthongweni obe ulele unganalwazi ukuthi uzobe uvuke yini. Isithombe lesi enisibonayo esenkosi yamaNazaretha okuyiyona inkosi yesithathu uAmos. Njengamanje-ke kuzolandela inkosi yamaNazaretha okuyiyona eyathatha emva kwenkosi yamaNazaretha uAmos, okuyiyona-ke njengamanje ezosipha inkonzo. Mawubheka kahle-ke laphana-ke balindele-ke abantwana basezulwini njengamanje balindele-ke izwi-ke elizophuma umnikazi wabo inkosi yamaNazaretha okuyiyona inkosi yesine njengamanje, okuyiyona umholi webandla lamaNazaretha. Mawubhekisisa laphana balalele umthandazo wesabatha nje ubona bebheka isidlabelelo nje kufundwa umthandazo wesabatha, kuye kuqale kufundwe umthandazo wesabatha. Makuqedwa komthandazo wesabatha mase kulindelwa-ke izwi-ke laloyo-ke ozophatha inkonzo. Angathi-ke namhlanje-ke inkonzo izophathwa uye uqobo umholi webandla lamaNazaretha inkosi uMV Shembe.
mangibuka le ndaba enje namaNazaretha ngikhumbula amazwi abathi ashiwo ubaba elanga lamalanga lathi ngoke ngibone sengokhela umlilo ngoke ngibone ukuthi ucishwa ubani akekho umuntu ongacisha lento uthi baba umebhaphathisa inkosi yalakithi emaqadini maNazaretha amahle namhlanje sengimtholile ke umfowethu walapha eNazaretha ayibonge inkosi sephakame akekho ongalwazi usizo lenkosi yamaqadi ihluphekela lobu buNazaretha busasimeme namanje ngamazwi kaBabilanga lamalanga ayibonge inkosi sephakame bantwana benkosi isikhathi esingekho ngomthetho ngaba kufunda umthandazo nathetelwa nayo bopha lemthwalo lapho linoyibopha khona ngoba indlela yakusasa yesinda kodwa soyihamba ngoba zamaNazaretha yakhala inganono uthi lo maya ephepheni ningangena phansi kombhede nengane eyami esencane uthi ngaphenya ingubo kancane elengela phansi embhedeni uthi ngambona ubaba wengane phakamisa izandla zombili eyincengela kulaba bantu uthi ngamuzwa ethi awu bafowethu uma kukhona engakona kinina ngoba nginazi ngithetheleleni ngoba anginazi futhi angicabani namuntu mina kwantanga zimuka nomoya wazama amanye amagama futhi amahle bamdubula bambulala kuphi ukuthethelelana njengoba sihlala esikhala la awuthethelelwane bo ngoba umuntu mesenza into uyabaleka asafuna ukwenziwa lutho yena kuphi ukuthethelelana lolunya olungaka luqhamukapi uNkulunkulu wasithanda amaNazaretha sehlukana nalezi zinto la kufa khona abantu kangaka silandela indaba enkulu lamaNazaretha indaba kaShembe uma uyixoxa ngathi uxoxa insumansumane lo insizwa la yakhona la kwamakhelwane sesifikile la ifike kumina la ngaphakathi ikhala inyembezi hawu kwenze njani bo baba ngiyabulawa abantu bakubulala ngani ngezandla senge ngashawa ngenziwa yonke into ngathwalwa ngawujijela emhosheni kuthiwa sengifile Shembe wangivusa yini kwenze njani cha uma ngibuka ngithi bathengiwe kodwa bahlangene namaphoyisa kade befikile futhi izolo ekhaya kithi bangithatha baya nami epolice station kwathiwa ngifike la epolice station ngo-8 ngiphethe u-2,000 rand uma ngawuphethe ngize ngazi ukuthi usuku lwami lokugcina ngiyababona laba bantu yibo laba bengijikijele emkhosheni sengiyabona ukuthi ayekhona nawo lapha engayifakile i-uniform usengiyobulawa
manje baba ngizozwa kuwena ukuthi konje ngizokwenza njani ube ngakhumbula ukuthi konje ngiyinazaretha noma kahle ngagcina ukuze esontweni sengikhumbula konke khona shembe osisizayo angize kuwe ngizokharita usize phela ukhuluma njalo yakhala awu ngithi konje Nkosi yami ngizokwenza ngikhumbula ukuthi konje ngacela kwa baba ukuthi banginike amandla okwenza lezi zinto ngoba angazi lutho ngingane ngase ngibuza kuyena ukuthi unazo izithombe zobaba ubaba omkhulu ubabelanga nanyanga ezulu uthi baba nginazo ngathi bathe fika ngasikhathi sini uthi bathe ngifike ngo8 kodwa baba ngoba ngisasebenza nginawo lo 2000 ngathi akusho lutho lo uzofaka ke lezi zithombe izona ezizokhokhela lo 2000 uzothi phakathi la nesifuba sakho ubophele sikababa omkhulu umqalo wendlela kwesokudla ufaka ubaba ilanga lamalanga kwesokunxele ubusufaka ubaba inyanga ezulu ushone khona ubusu uyabuya ungitshela ukuthi kwenzekeni amen uke wathi ungabangabazwa wathi kodwa baba ngoba u2000 anguphethe ngathi haya kunalutho sengigqethile nje mina ufakazi bobaba wakho behamba nobaba wakho ukhona la yenzeka ngolesibili lento uthi bathi akafike kusasa ngolesithathu wavuka washona khona ngitheke othi mase buya azongitshela ukuthi kwenze njani kwenzekeni cha nabala wabuya maqhamuka ngithi abakubulalanga uthi cha baba kwenzeke njani uthi ngibinele ngaqhamuka nje bathi hla amakhosi la ngiwafaka esifubeni uthi baxabana bodwa omunye ubuza ukuthi wenzeni lo muntu nomunye uthi hayi angazi mina omunye uthi hayi mtshele nahambe lo muntu kwagcina kanjalo ayibonge inkosi enkulu esiphakathi uma sila ewoza sekufika insizwe usomatekisi baba ngizobonga bengithengelwe igebengu ngiyabona yibo labo zakwethu sisebenza nabo ngoba kuyabulawana ematekisini angisilwe iNazaretha kodwa ngatshelwa umunye ukuthi uma ngifake lesi sithombe washo sikhomba sikhona kuyena ngiyosinda noma ngaba kunjani uthi ngithe ngihamba ngemoto base beyayimisa insizwe ezintathu kanti izo lezi ezithengiwe zasezingehlisa phansi ngase ikhipha ibhamu uthi esinye sazo sasesithi hla leso sithombe sathi hayi bafowethu manini ngeke silunga sinakumbulala umuntu wakashembe ngoba nathi kuyoshona singekho ayibonge inkosi indaba enkulu le ufika unkosikazi sikhona lapha ewoza uthi baba sanda ukufika nje ngithi wafika ngakusasa ngizokubikela ngentembi engenziwa elinye lalama Nazaretha akho awu ngithi kwethuka mbijana lenzane Nazaretha lami baba liyangithakatha ubona ngani ukuthi thakatha yilona
manje ke waphuma wasina phandle nalezi ingane zakhe angilali ngalelo langa awu ngithi kucabanga kancane ngibona ukuthi hayi isitha samaNazaretha lesi ayikho lento ngibiza umfundisi ndunaza angilalelise la aphinde lo mama ngithi yabona lo mfundisi uzohamba naye lo mama uyongikhuzela lo makhelwane walo ukuthi ngithunywe yimi ngithi akayeke phela umntakada sekwanele manje ubanike imoto bahambe nomfundisi uma sebuya umfundisi uthi baba ngibange ngisafika nalapho yini manje uthi lo osazo bezobika ukuthi yathakadwa ucele ukuthi umfundisi angene kwakhe enze umthandazo isikhulu hawu ukhuluma lento nje kanti uye owethuka lo iNazaretha useyafika ke lo iNazaretha nguseyizwile le ndaba usezongixoxela cha baba ngizwile ukuthi kathi sezokhuluma ngami umakhelwana wami babuhlale sethuka njalo njengoba senza isonto njalo ntambama nasekuseni aphume nendodakazi yakhe asethuka athi silandela umuntu ngithi nawo kanti yemlandela abani animbuzi ngathi wemlandela aba uthi sesimbuza angaphenduli ngithi usabani uthi usaba ukuthi ulandela umlungu uthi umsabani umlungu useyathula lana indaba enkulu le maNazaretha kunemfihlo la enkulu efihliwe iqiniso lifihlakele lenkolo kukhona la libhajwe khona uyazi umuntu onsundu umeke kwathi elele waphupha umlungu ugijima kakhulu ngakusasa efuna izinto zokulungisa lento niyakwazi lokho manje sekwenze njani bona landela belungu ningamkhonza kanjani ngamthandaza kanjani uma umphupha ubusuhamba ugquma ukhathi ubhala zonke yonke lento ngoba usuthakathiwe phela uyazi ukuthi naye njalo uma ngasaphupha umuntu omnyama hayi ngeke kalala ayiphela ngayo yonke into yakubo kobelungu la uthi umlungu kumina likho idlozi lesinye isizwe elilekelele esinye ngempela akukho lokho ithi inkosi uJesu sekufike umama uhamba nondodakazi wakhe uyahayeza uphethwe idimoni sebemncengela ke abafundisa baba usubangela umsindo yakhala lo makoti lo mntwana manje uphethwe idimoni ithi inkosi umsondeza ithi kodwa waseSamaria lo amaJuda lawo ithi inkosi uJesu niyazi ukuthi mina ngithunywe kubantwana bakwaIsrayeli kuphela manje ayizwakali lento uma esho umntwana womuntu ethi ngithunywe kwabakwaIsrayeli kuphela usufuna engathi uthunywe kuwe usukhala kangaka ukhalela umuntu ongathunyiwe kuwe yini ube yithatha ngakho bayakhala phela kusasa nje umihlimihli kodwa azange nje athunyelwe kubona ukhona othunyelwe kubo kodwa bamnakile asibalekeni ngoba uzogijima engifuna sebembuza ukuthi kade thini kumina abakubo kwase kuyasuka kweziwe ePhakameni wathi gozolo isikhashana wathi asisukeni futhi manje siye eNtanda wathi uyafika eNtanda wathi cha uphuma manje nje cishe ukuthi usePhakameni wafika ePhakameni naye khona akekho shela kwaze wazibuyela kubaba omkhulu ngoba sebona into sebemkhuzile abakubo wasebeyabona nawo uthini we mnumzane cha shembe iplazi lelo sengiyakunika ibonke inkosi enkulu yasePhakameni sibusisiwe weMaNazaretha. Amen.
ngibone kuyileli isonto leli lakithi ngase ngibike konke kona kwami ngithethelelwe. Ngithe ukuthula nami njengalabo abanye abathulile bangasho ukuthi amen. Iyathulisa le. Iyathulisa impela ngoba manje izingane zethu mazingasilandeli zizohlangabezana nalento. Ucele ukuthi akuthethelele, ucele ukuthi angene emndenini wakubo adlula ezulu ubuso umenzele ithikithi la eNazareth uyobusisa. Amen. Inkosi yamaNazaretha seyizosicelela ke indlela manje kuNkulunkulu ebheke entabeni yasenhlanakazi. Uza kusicelela ke ngomthandazo ke ukuba ke uNkulunkulu asibheke ngoba ke nelanga liyashisa lapha. Siza kucela ke nje ukuthi ubaba uShembe sicelele ke indlela